Hello gagayam, kumusta kayo na imbag nga oras yu ami? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa, itiag na nayon. Baro man na nakapadasan ti mga ganyo, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama, diti drama ama ng biyanang, tingkay mga gan, ket manipod ka ni Kabsat Andres saan napudno anagan. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay, The Bench, Angelo Ladero, di Talawak, Pangasinan, Wano Lawak, Pangasinan, kastamatan ka ni Aldo Tagi, kan Venus Espanto, kan ti asawa na Joseph Espanto, kan Buyaw family di Tawaig Gatang, kan aminan agagayam na itibalas. Kastoy man ti kunani Kabsat Andres, dir man ang biyanang, kapadasak man idi kabambanwagak ti pay daramak ken ka. Gaputa danam na mga kapangalaki ti kwarta, diyako nagpursigi ang nagtrabaho. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nakaluto akon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay, dinsapay mo't nakarieng, aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngamdi mo bumangon. Aginat-inat lang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang naimbagpay kat nagitaybak nang tanagagat dalat tangag trabaho nga oray adaw ti kwartada. Ay, wang nga rod awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awin, ngamdi mo't aggunay ng agtrabaho. Ala, mangantang aruday, mabisina kaun. Kaano nga'y ngagtrabaho ka, anak kaw? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho amaster kan. Anya aya, at trabaho ti sapsapulam. Napili ka mo't ngamin, iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilupas mo akursaw. Mabalin mo mati, makikonstruksyon. Ay na, agsakit ti ulok nung kasta ti trabaho ta napudot. Kumaro ti migraine kaw. Anya, no di mo kayat, di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo, tikita na ti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayuparak iti danom, agmalaryaak. Anya, apay adda aya malaryam kat awan mad. Adda, jaklay bagbaga ka na kayo. Ay, anyan. Imbes na makatulong ka kumamad diti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat nagawid ado isang put ko amakan kan groceries. Ha, papanamanan nga ay. Inakagsapul iti pagsayaatan mabiitak lang. Nay, si Mang Putan jay anak ta bakal. Nay, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery rin sa mga agpaisaw. Wan nga raw. Nangalaan na kumay ti kwarta na nga eh. Diyak ka mo Tanang, tatang! Sabtenda kon akat na nadagsan ti awit kaw. Nala, ingkasabtanon dyan anak talakay. Oh, kompleton ti pangkusina tayo na, tatang. Mantika, asukar, kape, kan dadumapay. Adamot sabon kan masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't sigurot makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dati abalay. Nangalaam nga iting gatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartek daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, amangan no agar aramid ka matan iti saan amay parbang Andres. Kita ambasait. No atapan yung agtaktakaw no agsipsip dutak. Saan? Diyak maaramid dayta. Anya nga ron nga ya diskarte ti bagbagam. Ay basta, sana na masapula maamon nyo. Basta diskartik daytan. Kit di kay madanagan, ta sa anak ngagtaktaka wano ag-hold up. Ola, isimpayo kit niya nagita ginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwarta na lakay. Jak up mo
Amumat atunggal ang damag takin kwa na, diskartilat isungsungbat na. Di mat adda tay ibagbagada sugal iti online. Ang mga numakisugsugal mat tenta anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti isugal na ngay, katawan mo't trabaho na. Katanya tamom ngay. Kanayon ngamin ang nakapupok iti silid na. Sa larumwar no agdigos kan mangan. Intun kwan, sumrag manan ng cellphone. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ta online asugal. Jak mga rod amaw. Basta mangmangag ko laang dayta kadagiti daduma kalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramiden day anak ta. Tauray agkulkulong laang iti silid na. Adamot latta kwartana. Pinsan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nangina titangdan tayo sika. Kontrata. Oho. Nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakailatan. Apay aya atunggal awisan ka kat pagkadkadanak insan. Kasano katawan pa'y nasaya at matapangawisam kanyak insan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasano nga raw na makatulong ka kada antik na uncle no di ka agtrabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasawi ti kasta Abel. Tadi mammo ti sitwasyon may ijibalay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko kadakwada? Kat no siyak ti provider da itan ni Jabalay. No kasta adan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ura awan trabaho, makadiskarte aki ti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak. Tamang ano ti kwartang ngamsi ka. Nay, nakamotor ka mat asim mang patanakaw. Akin motor di tangay. Barbaron sa amat. Talaga barbaro na ito nanang. Kairurar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay. Pangalam ko maiti paghulog mo kaawam mo trabaho. Sapay nanginan sa tikas ta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga ti kasta. Ure awan trabaho, may ikan kayong matlat ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga rod mo tamaamuan. No sa dino ti paggapgapuan ti kwarta nga itin mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte na nang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairuar mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isin kunto no madamdam at iladawan na. Okay, my love. Kap-kap na kamala ang tinapilim ang motor mo? Uwan my love. Launay Thank you Addan aramatat no kas diyang agpaili ak amang irwar iti ipawit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka ngamin unay. Ay ayaten kamit, Marcelina, my love. Kan usarin ta mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. Addan to pag-service ta. Uwan my love. Kaano aya ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jak ibagbaga tapno masorpresa ka. Anya? May mayat mo lang sakbay mo nga ibaga. Tapno masaganaak mo. Makadalusak ni ti balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon. Kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga rudan, tagtrabaho ang kon. Agpaw itak tumanen inton agsweldo ak. Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay. Apay asinaw ti nagipastor iti kalding na di taparaangan bakat. Sapay nagdadakkel akal daing. Ginatang jay anak ta dagita. Anya? Nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita.
Ay na, uray damag-damagan taday takang kwa na talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Na, nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manen iti kalday. Naimbagla ka no atarak na, paduam ka na. Ay, kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak at talaga iti anak ta. Anya nga ta aya diskarte iti ibagbagana. Ay, ija ka mo Tano pilitak nga mo, makaunget pa'y. Isabaybay ang manlaangan. Insan apel, kaya't mo ti agtarakan iti baka? Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga ro damagag ka. Damagag ay ano awan? Bakam, insan? Nakalaam. Gatangag pa'y laeng. Tano kayan mo, ala akong. Ay, katuwan na. Kaya't ko, insan. Ada nga minantarakan ni tatanga kalding kanuang. Ang mga no di na maasikaso, no ado ti taraknan na. Kano nga, insan? In nakalaan inton bigatan ano kayat mo? Oo, sige, insan. Kayat ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae ti alaem tapno aganak, insan. Ha? Nini. Umawag man ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres. Honey, I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apa yung imawag ka? Wala tadamagak no na alam jay impaw it ko akwarta. Ay, wag. Kalalak lao na Kasang-sangpot ko dito balay. So, jak nakachat itay. Kasta ka di? Agad umdas day ja paggatang mo iti baka? Wana, honey. Inakalaan na no madamdama ti baka agatangag. Paaduan nga ro dawan. Tapno inton sumangputak. Adan to partsenta into nagkasarta. Wan. Agbalin to alimara dya. Tapaganakag. Babae nga min tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kasta, honey. Di kayat ko no agawidak. At ako masangpot akabalay ta. Ay, kat sumangpot ka dito balay mi, Ang damot balay mi. Di kayat ko akat te kabukbukudan ta ko maabalay. Ha? Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauitan ka iti kwarta. Tagi patakder ta. No andalote yo, isunti pagipatakderam. Ha? Ay, katwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder iti balay, Carla. Adda iso na lang tayo inot. Diyak may igulpi nga ito ti kwarta. O kailangan matkadi oray ininot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. O sige, sikati makam mo. Paspasuro taklatakan kan, honey. Oh, shot mo insan. Sige. One insan. Ay, itaman pa yung awisan na kaitinom insan Andres. One insan, dayuman ko problema ken ka. Ken kayat ko tagpatulong. Apay anyat problema minsan. Ag problema ayamad tikasken ka ket nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Anda ngamin dua nobyak. Agpada nga OFW ken agpada abalaw. Anya. Dua ti nobyam. Wan insan? Ket jakilibak. Isuda ti paggapgapuan ti kwartak. Anya. Apay nga yatwa. May sako malanga. Naitang ti kamalay kinsan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samot. Tanay. Umadanin ti awid da. Allah. Bakit kasano nga rudaytan ngay insan? At na panunod ko pamuspusan insan. Kat si kalang tiyamok ang makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang oray agbaakak. Marit agbaak insan. Isa ata ngay adamot itsuram.
Agpada tamit, gwapo ba sa patsyak, magustuhan na ka di may sa anubiak, no armam. Anya? Tila ibagbagamot insan. Alan insan? Oh, at tila dawan ti ibagbagakin ka. Rugyam nga armanan, tas sinakaon. Diya may sa tipilyag. Diya agnagan iti Carla, ta napimpintas, kan ubing tilangana. Kan mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina, ta diya kayat da diya. Nalok maglangaro din, nangisit pa. Kan mature ti rupa na. Ay, nalabos ka mo insan. Nobiam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Gaputa magipita kaon, mangpili akong niti maysa kadakwada. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo insan tapno makaasawa kan. Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak. Tila'y paparamid mo insan. Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Diya kaya't nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakita ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinaan. Anya? Ala na insan. Oh, dahito ti profile na. Kita man eh. Oh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakyam ammo kakin ko na. Apay ngay asina anak mo Andres. No kaano nga agawid ako ni Timabit. Sinaan na kon? Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kaya't agilimad kan ka. Hanggang adan sa bali nga ikalaysak. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ka amang isubli ka dagiti na itid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko na Andres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpet tinubiam ko nam. Wana nang. Ada na yan, nubiam. Ada. Diyak laimbagbaga ka na kayo. May sa nga OFW. Anya, kahit umay dito yung balay. Wana nang. Isu tinagastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nubiam, tinagap-gapuan ti kwartam. Jay bagbagam diskartem. Wana nang. Awan mo't dakas na tanobyak mat. Ikasar ko ni Carla. Anya, agad ka nung arubtisang penangay. Inton umay alawasan nanang. Agyamanak no adagayam panak ay karikken ka Marcelina. Kasapulak ti mangandingay kanya. Gapoy ti panang loko kanya ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akong iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumutla ti kadwak diti balay. Welcome ka diti balay may Marcelina. Abel? Si kakali ni Marcelina. Wan, siyak nga rod. Agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tsaklaim pagarop. Nagpudaw kamot gayam iti personal. Kung saan kamot analukmag. Isaan ka anabigbig. Ladawan ko dagijay idi ka ubing akpay. Ay, kastaya. Napintas ka gayam iti personal. Diyak kayat ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta, saan kayo ang nag-video call ka ni insang kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot Marcelina. Dagiti daduma, papintasan da iti kastaunay ti rupa da iti FB, baban ti filter. Ngam iti personal, saan damot anapintas. Sa balimot ken ka, tapapangitem mo ti rupa mi ti ladawan. Kasta ti kayat ko,
Mala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tanongay ni Carla. Jakmat makita. Kunana nga da dito abanda. Ngam awan mo. Andres! Ha? Sino ka? Ala! Apay dinak mabigbigan. Siyak ni Carla. Ha? Carla? Apay nga yakas to? Bakit mo't gaya iti personal na tiyo, Carla? Kung nagngisit mo, kit nakapudpo daw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamakan ka. Kwa, mabit man lang, Carla. Di ba, kunam, 45 lat taon mo? Awan mat. Senior citizen kan samat tayo. Ala, saan mat, Sa anak pa'y mata senyor, Si Kamot. Jag pa so nga minti bagam, manutawan mo. Jak pat siya na 45 lang. Ay, Ala, ibagak man latag payson. Ngam, ikarim adi ka maupupay kanyakwan. Manutawan mo, kunak. Agwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Nasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mo. Ti boses mo lati ubeng. Tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsao, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Diyak ngamin naman nakasto ti makita. Kanuan gayam, sorry naglibakakan ka. Saan ta makapagkasar? Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalo? Sina akiti asawa? Saan nabalo? Anya? Ay, inak man pa igayam agsiar. Nasakit mo ti tiyan ko. Ayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo ija airport. Intarayak na nang linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay ngayon tarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kung saan abalaw? Sina iti asawa na? Inulbutan nagdayay. Anya? Kano surutan na ka dito'y ngay? No, masapulan na Basta diyak kaya tayo katawanan yun samot dayay. Isumot la di na kayat nga ipakita ti ropa na nag-video call kami. At nagayam ilimlimeng na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Apay nga da ka. Awan babayin mo Intarayan nak ija airport. Apay, ibayin nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan, Carla. Ay sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay nga mon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko akwartakan ka. Carla. Di nakpang namnamaan iti awan, Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabayin ka. Kayat mo? Ay, isa na. Agnada kon diti balayaw. Mayat ka man wano saan. Sana siyak ti padpadasam. Tadinak pelamam mo. Ha? Putdak tapuputdam no sinaanak. Agkasar kami kan ni Marcelina, insan. Si kanto ti may nga abayan niya. Ha? Wala ni Andres nga bay, ala anak mat. Ha? Masapol ang mabantayak ta kasinsin mo, iti sa di naman napapanan na. Tama nga nagbabae. Ala anak mga abay. In ka man ni Jay, Carla. Ay di nakpapanawan. Pagagsitan kan tupay. Uray ba katakon, ngam napigsa akpay. Ha? Insan, baliwan tantaw tagsarita. Apalan ka, insan. Nasingpot, kan agpay so abalo di inasawam. Sana kas kanyak. Pikilangar di rupanan, inulbutan nakpay. Kuna na abalo, ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina.
tsak na yung pagkarop. Eh, nakiktutak mo't nga ron, hindi nakita kiti personal. Ken talaga na singpert si ka. Imbag ka pa insan, nakatumpong kay tinasingpet nga asawa. Sana kaskanyak, nakatumpong kiti apera babae. Dayta ti ganabem, kinon ko na dagiti dadakkel ko tapudnumat. Basol ko ti amin. Kan nalabit dayta ti bunga ti madi nga aramid ko. Ti pananggundaway ko iti padak a tao. Jak masinaan ni Carla tasuruten nakmet iti sadino man apapanak. Isu ngay naklon kulatan ti gasat ko. Pudno asaan gaya manasaya at ti manggundaway iti pada a tao ta amin aganwat. Wenno aramid tayo adda agururay aso papak na. No nasaya ti mulam nasaya tumet ti apitem. Kat gaputa dakas ti mulak, dakas met nga rod ti nagtungpalak. Alakastan, tugayim mo, Andres. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama tugayam yo Jenna Almoite. Ipapay kanisagsagot matlaang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Sa bali man na nakapadasan ti mga ganyo diti drama aman ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay ti pamilya Tolentino, dita Peru Lasam Cagayan, kan Sabban family iti Kakambini Tuwao Cagayan Valley. Kani Rudy Tolentino alakay na from Vilma, Sabban. Hello mat kanin nati Agustin dita Singapore, kan Jenny Batala and family. Manipod man nga rod kani Kabsat Lorna, saan napod no anagan, tintay drama kastitiko nana. Dirma ng biyanang, dahito kapadasan kat kapadasan mi iti kabsat ko. Idada kami pa'y dita Pinas. Aday na una kabsat mi agrabe ti kinaturay na. Panagrik nami kat kasla saan na kabsat ti pangibilbilangan na kada kami, no di kat kasla katulong. Rogyak nga rudan ti agsalaysay. Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangpeten ti kabsat yung manipod abroad. Ah, kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga eh. Ijay tangan ah. Baka mo kayo, basta dalusan nyo ana imbag, tapno awan may bagbagana. Winanang. Kadwa na nga tati asawa na. Jak ammo, di na matimbag ha. Jak mo't nadamagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Ammo yung matan ti istalgi kabsatyo. Kagura na tinarugit a balay. Oh, adakon, si Mang Putakon. Kumusta kayo dito balay? Ah, Garda, Lorna. Mayat matlat ta manong milyo. Mayat manong. Naimbag man ta nagbakasyon ka manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako niti Pilipinas. Ah? Kat ni ipagsulingay. Saan mo mat akadwa manong? Awan kami. Nagsina kami. Ha? Manain? Nakamanukan nga asawa manong. Ngamawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun, anya ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Ah? No adadyak kurso na nga ugali da. Sinaak, kastalang da ita. Isa si Kalorna. Dinak man questionaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanyak. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry manong. Saan ka mo ta questionaran? Nagdamagak laeng mo't manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay ah. Pasaray ag sakit no kwa. Adon tirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso akanayon nga agsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't amanong? Ayan ti agbalin na silid ko rito eh. Ijay nga manong. Ay, manjak iti tenga. Ije igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa aslid.
Isagana yung tisilid ko, ta ginanakpay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatuktukan jay kabsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami, nanang. Basit la awalisin taramidon mi. Pasensyaan yun jay kabsat yo. Taamo yumot nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan nanang, amumi day na. Maala, inkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Win manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito sirok ti lamiseta manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at tila pangikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, wan manong. Kan sukatan nyo man nagita kurtina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngat di ti unag no kakasta a kolor ti kurtina nyo. Ayan nagita impaw-pawit ko a kurtina ya. Aday di aparador manong. Inkamangalay ti puraw, ta sukatami ti puraw nagita. Wan manong. Alam manang, di mo usaran dagita hanger. Ha? Apay, ihanger ko nga raw dagitili na baak, Lorna. Agunget ni manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger, iparit na. Ay na, kasla di mo amo ni manong mat. Amomot nga amin nakagawaan na di na kayat pakibiyangan tayo. Alam nga ron, isublim dagita itinangalaak, Lorna. Hay, una yun daya akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Ganda! Lorna, umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agong ungot sapay. Mapan kan iti ayan na. Ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan, nagiti mainawa na plato di tilababaw. Napan ko lapin na kan ti aso manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adagosan. Makapadurmo na kit kitaan tilababo. Kandalusan nyo anay bag tilababo, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ting igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kitaan nyo matbasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di tibalay kat awan mat pakibiyangan yawn. Laglagipan nyo, makipagnanad kayo dito Ha? Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti paray ti fish kan karne. Di yung paglalaukan. Nagado alang dat dita nakadulin. Uwan manong. Ngala, aginaw kan. Tagdalos ka man iti CR. Nagkrukit. Kirkiram anay bang Masikurana ka mang kitkita iti narugit na CR. No aglaba kayo, kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di yung ibuntuon lita ta nagalasakitaan. Medyo nabasapay ngamin dagita manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon na kasta Ibitin mo Uwan manong. Bakatan kayo ngam di yung pala amutir aramidan nyo. Di mun ko silapan. Ay, nagrigat ka ti kastuhin aya. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw-awatin nyo latan ti kapsat yo. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ija abroad ni manong, nanang? Saan ka nun, anak ko? Agnaudin dito Ay, kunaklakit din no agnaudin ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da sigurun ije balay da. Jay mo't baba iti akim balay iti nagnaud anday jay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni manong. Kasla saan mo't tanakabsat ti pangibilbilangan na kada kami kan ni manang garda. Kasla mo't katulungan. Ala, aw-awatin nyo latan anak ko. Mairwam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yummet. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad na nga agunget. Sapay nagpig sa tingiwa na no agunget.
Huwag nga rod kababain ka dagiti ka ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarta iti nagastos diti balay. Iso adi makkel kan pinmintas. Anak ko, No dala ko masabali a papanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? siyak manong. Apay ngaya kasta tiluto na. Sunny side up kuma Tinautaw mo matan. Ay, sorry manong. Jakmat ngamin amo asani side up ti kayat yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta agdesisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na ti abalay. Pasensya kan manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yu baunan nga trabaho da garda kan lorna. Manutawan dan ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngam awan pa'y matawag kada kwada. Manutaw-tawan dan nga mitada lang agaplay. Bakbakatan dan. Nagtrabaho da, idi adda ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da sa bali at trabaho. Ay, agawaan da ti agaplay ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa'y. Ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sa pa'y awan trabaho kon. Isudamot ko matimang tulong kada kayon Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, anak ko. Apay awan boyfriend Di dan makiasawa. Ay, jak amu, anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amu, no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na itagbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay, dagiti kakabsat mo, anak ko. Isu nga rod ang makiasawa da kuman tapno ipanawan na iti asawa da ida. Kasanon no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Wala nga na siyak timang biyag kadakwada. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko, ken panagbakit siyaw. Agsapol damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumustan ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang. Si Kangay. Imawag dan. Kauawag da lang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani kababain iti kabsat na. Kanayon nga agpangag. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayim ko asilad apag naudak. Abangak dayjay. Saan abali tanalaka kano ti abang. Ay, naimbag ka pa Alanganan samot di inaplaya kun. Jakmat mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabron manang. Anya, panunutam anaimbag day ta ading ko. Tanarigat tagtrabaho ija abroad. No awan na talaga ti master ka na trabaho dito kapilitan nga agabrodak manang. Alam makaamu ka Basta panunutam anaimbag day ta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam ading ko. Nakastreka ni ti trabaho di kabsat ta. Si Kangay matlor na. Kano ngagtrabaho ka? Urayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan day ta. Di mo namnaman day ta. Kung kunadala day ta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka lang. Tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan kursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan Basta damak na, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso nita, ayat-ayat. Basta ada pangbiag nakin ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakita na balasang? Manong? Makiasawa kakit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan nakin ka.
Hello, Lorna. Kaya't mo, taga-brood na. Ha? Anyat aramatin tang agabrod nga manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la ti gastusin ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-ala a requirements di ta lugar tayo sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan matlangan tayo ruray ka trabaho dito eh. Basit mat ti sweldo dito. Isong agabrod talaangan. May sa apagilyan ti applyan ta kan kumpanya. Kastaya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay kumaading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papanan nyo, anak ko. Ay na, kailiw kayon to, ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon? Diyak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaakanayon, anak ko. Awagan tayo dalor na kan garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas. Awan mo't sakit ko, Milyo. Adda, umanuyag kayong tupay. Kan nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit Sumalog mo't tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na kan garda. Ibagayo ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano nga agpawit kayo iti kwarta? Di yung liplipatan tiyag pawit atan eh. Ano ti kasapulan ni nanang agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko akwarta. Wan manong, hindi ka madanagan. Ta saan kami nga agliway nga agipaw iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo ba sait, tanay? Umad-aro ti agas ni nanang. Ha? Kan nagrigat ti agayuan iti bakit? Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya. Ala ano sa mga ruti inatayo manong. Saan abale? Tano adda ka sa pulan na. Mangtad kami kinilor na. Wana. Rumbang laang, tanay, awan trabaho. Jay urnong ko lang tinamnamag agastusag para iti panaglakay ka. Hanggang na may ibusan. Makais-is buak. Bangunan naman, Milyo. Milyo. Ay, anya kayo matan. Kay may masan ti turog, ringan da ka. Dinakmat nga mining katangan iti daya por ko. Di yo kabalan ti bumangon na ya. Kabalan nyo mat. Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinan na ka. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, nagiti kakabsat ko, tay suda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana kanak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to ti pagproblema Nanang, apayan di na kami inuray iti kabsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti inatayo manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo di abroad, Lorna, Garda? Dualawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Da kayon ti makamoy ti magastos para iti panakalamay ni nanang. Uwan manong, di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. Agmay saklat ta dito'y balayan. Manipod na tayo ni nanang kunak no agragsaka kon taawanan ti paka-stressak nga si kasuan. Hangam kaslaki marobot ti stress ko. Nagrigat mo't kayam ti agmay-maysa. Awagan mo't ti kakabsat ko.
Agaawid na ko man tawray agnaindamanan dito balay. Hello, Manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni Nanang awidan mi, Manong. Ha? Kan nakiasawa kami ka ni Manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saanan tawa mga rodan ni Nanang asangputan mi. Aya, kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa, ta agawin kayo kuman dito balay, tagkakadwa tayo manin. Ha? Pakawalan da kumading ko. Mababay na kada kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Ang nagrigat gayam tiawan kadwa na. Ala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apayakas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta, jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo. Jak pa'y nakapacheck up. Jak kabalan ti bagay ka mapanagpakita iti doktor. Anya, ay sos, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman ak manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanya. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapno nadan ka kumay ti anak. Anda kumamang asikasukan ka. Uwan nga ron. Adamot anang itay nagbalin nga asawa ka. Ngam awan mo't nagpaot iti denak. Di nang abin kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat nagbay may sama ng ibiyang. Nakakaasyak mo. Aklunak nga da sakit tinakam mi kanima ng garda iti inaunakapsat mi gapo iti impakpakita na iti kalabas kada kami. Ngaming karigatan mi ngayon waksi dayta na siyan kami latamat kan kuana ta nagsakit kat nga rod isong ang karigatan mi tinagawin tapno sarungkaran mi. Kat iti panang sarungkar mi nakapsutan ta nakaptan iti nadagsa na sakit kat nabaybayan na ti bagina. Iti sana nagbayag pimusay kat itada kami latta dito abroad iti kabsat ko kat sagpaminsan laangan ti panagbakasyon mi iti Pinas tawan metten sang putan mi ijay a pamilya mi. Alakastan tu gayem mo Lorna. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose parit script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na imbag nga oras yung manan kapadasan ni Kabsat Aning saan napud no anagan tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kada manipud ka ni Jane kablawan naman amin nakakabagyan na ditaburot Alakapan Cagayan Valley. Estamatan ti Pamilya Unida, Lazaro Family, Domingo Family dita Payatas, Quezon City, Manila. Hello mat ka ni Cheryl Velasco dita Kuwait, kan Geraldine Kadangan dita Abra. Kastiman ti kuna ni Kabsat Aning. Di raman ang biyanang. Agtaray ti istorya kadagiti dua nga anak ko. Dua alalaki. Dakkel alalaki ti inaudi nga anak ko. Natayag kan nabaked ti pamagina. Idinto tati inauna narapis kan panda. Kanayon nga aga padagiti anak ko tasurdo ngamin ti inaudi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, David. Idadangan nakman iti pangdigos kaw. Sikan anon down. Talangang awan respeto makapsat. Sakti inaw na ngambaw nak.
Inauna nga. Kasano ko mga inauna kang amsyak at nagbasit kamay. Anyat makunami timbaga ka, David, kabagays. Awan oras ka, magkisarita iti bastaw sa kapsat. Ha? Takon di pa kipot pa'y. Alan David. Idadangan na kao ni Tidigos kao. Oy, David! David! Di mo man kulditan tilapay ikaw. Ah, nagbayat nga ro da kulkulitan. Pustaan ta. Pumudot da ito alapayag inton madamdama. Kulditak manen. Dandani bumara da ito yan. Kuldit. Talaga karkaritan na ka. Ano na ito? Danog wano kuldit. Mapupunuanakan kan dondon. Di ko nam saan ka kabalaan. Uri basitak, kabalak ti dumanog. Sige, danugan nak lang. Tadyak mo't marik na ti danog mo kabagays. Di ka sardengan na dandanugan. Awan, naglagaan. Sige, agpapas ka, tasyak mo't numadamdama. Awan respeto makapsat. Manong nak, yan kaslabang bantay, ti pangibilbilangam kanyak. Apay, masiguradom ayang agkamsat ta. Ha? Nagbasit ka, idin to tasyak at natayagak. Ampun ka lang, David. Ala, di mon ikaskaso ti bagbaga jay kapsat mo, anak ko. Amumatan ti ugali ni Dondon, surdo. Ngam saan nga agpaiso nga ampun naklaang nanang? Ibagaya man ti agpaisaw? Saan? Apay kumakit naggapo kayo a mismo kanyak nga inayo. Imala ka ngamin iti day ti apong yu alakay. Iso ti imalaam iti hay tanak ko. Awan respeto na dyan doon. Siyak ti inauna kada kami nga agapsat. Ngam di nakpay respeto na manong na. Maala, paspasin siya amon. Di mon tutupan tapno saan kayo nga aga pa anak ko. Bayam tabagbaga ak tumanen. Kanayon nyo abagbagaan. Ngam di na kayo matdengdenggan na nang. Isabay-bayan yun. Tama nga noong tam na kayo manag. Saan? Kasaritak to di kapsat mo, anak. Saan kumamata kasta ti panagsasaom kin ni manong mo, anak ko? Saan aga po tadakdakkel ka nga adayong ang iso katagibas si tamatan? Adamatrik na di kapsat mo ang masakitan. Ay na, no kasano ti kinaababa dagiti gurong na, isumad ti kinaababat ti kordon na, arsagid launay. Kanayon mo mat ngamin asurdwan, asino mat ti saan ang masuron ngay anak ko. Dudwa kayo nga kapsat, rumbang lako mga agsinakit kayo, saan kat akasta akanayon nga agapa kayo. Di David, ti bagbagaan yaw. Ibagayaw, tay katan na ti kinarsagid na. Paawa efek launay ngamin. Kasoron ko, tikas diya nga style na ranang. Naimbag nga oras mo, ading Flora. At rak manayin. Sapay ko mata saan ka umakanyak. Ni, si kamat gaya, Mang David. Sumrak ka, ah. Agyaman na ka ding Flora. Namok anagawid ka, iso adin nardaras ko timay. Agtugaw ka, Mang David. Agyaman na. Kumusta ngay gaya man di bagbagakin ka? Kwa, Mang David. Ngam di ka madanagan. Ta saan ka nga apurain? Ikan kay ti panawan mo amang tiniting itirik nam. Basta siyak ay ayaten ka, Flora. Si kalaang tinakarik na kiti kastoy. Mang David. Sapay ko maat, adi nagtupaayan. Masing putak mag. Kanadamat itsurak nga uray pandekak. Hait lang amin, tikurang kanya ka din. No pa'y amo kasan tangag bagay, ta dakdakkel wano nataytayag kang amsyak. Hanggang nudatan to tiyag kagasat, dublyak ti panagagat kaw, tapno saan kantong agrigat iti poder kaw. Nagasat to nga rod ti agbalin nga asawam, Mang David. Una, ngam si kakumati kayat kong agbalin nga asawa, Flora.
Sapay ko mata may kariak. Nay, papanam dundon. Nakabangbanglo ka manan. Si Mang Peten di kabsat ko, saan? Wan, kagap-gapo na ka no ijay balay da Flora. Sige, tas sumublatak mo't nga raw. Ha? Sumublat nga? Ama pan nagaram Anya? Among ngar-arman di kabsat mo. Armamat. Nagloko kan. Nabayagay na kursonadak ni Flora. Iti lang amin cellphone ti pangar-arimak ko na. Kan may sa, saan na pahimot nga inaklon ni David? Kan di nanto aklonan na jay. Pagan ano na kumakit bas-basit nga adayo ngam isaw. Nagkuyog da, ang mga no'y bagada nga ginada. Nabayagan nga agar-aram ka ni Flora ngam di namat laklonan ay. Siyak ti kayat ni Flora na nang. Nalabos ka mo't dundon. Apay ay akasta ka. Kabsat mo ni David. Ngam kasla iruruman mo mo't. Sana pa nang iruruman na nang. Ibagbagak latag paisaw. Una, ngam masaksaktan mo ni manong mo kadagita nga ibagbagam. Nang runakit sang kaulit mo nga ibaga. Sige na nang, mapanakit din. Tanak nunan nak ni Flora. Ikasar ko ada ako sa'yo. Amom nga armag. Armang mat dundon. Ah, agdeng-dengeg kamat gayam ni David. Apay, may pari tayo no armagmat ni Flora. Apay, di maamaw asyak ti krasna. Mangkita ka ko ba matiti sa baling armam Sana ni Flora. Apay, masiguradom aya, akayatin na ka ni Flora. Di nakapagan ano dayay, taadayaw anatay tayag ngam siga. Basta sumapol ka di sa baling armam. Sana ni Flora. Awan karbengam amang lapid kanyak. Tasan mumut anobya, wen asawa ni Flora. Tapno paritan nak amang aram ken kuana. Sport ko malang, David. Ala, huston. Saan ko maaday tati pagrikyaran yung agkabsat? Tapno awan riri. Sardengan yun adwa ti mangaram kan kuana. Oho, manjak Apay ko maasyak tag surrender. Basta syak ti kayat ni Flora. David, anak ko, mabalin manen ang malako dagiti baboy mo. Wala na. Namalakaw tag ito'y. So katakmanan iti babasit. Adunton ti katangag. Umad-ado ti tarakan mo anak ko. Wala na. Isong ekstensyon nakto pa ito'y kulungan da. Wala, makaamu ka anak ko. David, namalakom na kita baboy mo. Isardeng mo tiyag tarakain. Nay, apay manen ay adundon. Ado, tiyag reklamo aka aruba. Nabangsit ka na. Sana na bang set ta kanayon ko adalusan? Kanadamat septic tank da. Uray pay, mahangot lata. Siyak ti pangibagbagaan da. Kaya't mo, tay darumda ka. Hawan pa'y nangag ko, uray may sa nagreklamo dundon. Saan mo't anabang sita? Siyak nga ron, ti mabangbangsitan na nang. Nagbaboy ka, David. Mapan kay jitok-tok ti bantay. Naimbagi dyan, tawan babalay. Di sikat ti mapano kayat mo. Lita, kaya't mun sakit ti makaraman. At ngamin maibaga, pilosopo ka. Ala, husto daytan. Unay kayo umutan. Ingka man ngamin ijay dundon. Di ka mangre-rebok dito. Nungasta, aklunan na kon, Flora. Wan dundon, ngamin ay ayatan ka mat. Iso na lang ang tapang panunutak di kabsat mo. Oh, apay Jacob sat ka. Maasyanak kan kwa na dundon. Namnamaan nan sa ngamin nga adda namnaman na kanya. Bay amman na Jacob sat ko. Amo naman nga awan namnaman akin ka. Takanayon ko ngay bagakin ko na adi mo pagananaw. Tanagbasit kat nga ron na tao, kumparakin ka. Ala ka, apay mo't akas tatibag-bagam kan kwa na ngay. Kaasi mo. Saan man na Jacob sat ko ti pagsaritaan ta? Dikit di may papan kadata, Flora. Okay. Kasano ngay, agkasartan
Nagbiitan ngay. Di tanto matlat turungan ta. Agkasartakit din tapno makabukiltan ni ti anak ta. Kat, adakan ka dayta Makaamu ka don. At tinamak, Flora. Inaklon mo ka nun, di kapsat ka. Pudno ka di dayta. Agayan ayat kayon. Kwa, wan mang David. Pasensya ka lang kuman. Ni Dondon akabsat mo ti ayatar. Anya? Ala, di kang sangit mang David. Anya kan sa aklonong kumatigasat mo. Awan intention ko amang pasakit kan ka, David. Ni ading mo ngamin at talaga ti pakarik na ak iti ayat. Sorry ha. Uwan? Ayos lang, Flora. Ngam kastimat lagayam. Insap-sapam ko mangimbaga kanyak Pinaay na kumadagaw tapno sana ka namang nama. Kwa, mabainak ngamin. Kan maasyanak amang paaikan ka mang David. Isa pasensya ka na talaga. Ala, sana balain? Aklo nag-atigasat ka. Ngamno kayat mo. Adda iretok kan ka mang David. Ha? Kayat mo mang David. Siguro katawan ng matlaang. Kan medyo agpada kayo itihay. Ha? Sino nga dayta? Yag mo man nga rin tinambar na tawagak tawon no teksak. Ta parang mayaw awan ti panang paay mo kanya. Sige, itad ko ti numero na kan ka. Si kanti makaamu ama ki ama kan kwa na. Di ka madanagan. Tanasingpot da ito nga iretok kan ka. Kan agbirbirok matla iti pakiasawaan na. Lanang, ibagayo man ko ni David, ta idunar nan ti talo ababoy na kanyak, ta agkasar kami ni Tinopyak. Anya, ay nagluko kan. Anya nga idunar. Gatangam Amoy mo ngawan trabaho, pangalak kumanga iti kwarta. Amumat gayam nga awan trabaho kan kwartam. Apay nga rod akun di karit ka mga asawa. Ha? Di mo manan pagdiskitaran titarakan ni Manong mo. Ta nagrigrig atan na dayjay. Italang mo't nga kidawak iti pabor kada kaya ko nanang. Bumawiak to ka din, ton bumaknangak. Ay saan asyak ti kasaritam. Jacob sat mo. Kinasarita ka nga di namot kayat. Bayadak ka no. Kanayon mo mangamin nga apaan. No nasingput ka kumangamin kan kwana. Amangan no matulungan na ka. Ngum kanayon mo mangamin nga apaan. Agsuri ka kan kwana Makasorsori. Baybay ang nga rodan takas kasar. Ikapay gayam may kasar, Flora. Amen. Awan pa'y gayam busbusan ta kwarta. No siya, awan problema. Sa anak mo ang makaasawa. Nod ako makwartam, ta buludak pa'y laang. Ta iso ti busbusan ta ngagkasar. Awan basit pa urnong ko. Manumit la ti sweldok iti minimart a pagpapaayak ngay. Bayam, tano bumaknangak. Di kanto pagtrabaho nun. Agyan kanto lagan iti balay. Kaano ka ngay nga taabumak ng dundun? Madanon tao. Kalatolat ta adumteng ti swerte kanyak, Flora. Kumusta't irik na David? Nakailiw-liwag ka ka din anak ko. Wana nang. Dadagos nang agas itinasugat a pusok. Ha? Anyat kayat mo asawan? At ang amin inter ni Flora at Smith kaw. Kat inaklon na kaw. Anya, nagkita kayo iti personal? Saan tayo? Kahit sa inaklon na kaadagos. Naikita anak ko. Amangan mo't no iskam dayta. Saan na nang? Nasingpat ni Rodriga. Boses na langan kat nasingpat. Itintulakit di personalan. Wala, ngam di mo pa'y nakitkita iti personal. Anyat amom, amangan no agin sisingput laang. Nakita ko ni tiladawan na nang. Anya, Ipasyar kong tao diti balay. Ang din na kami ka ni Flora na nang.
Awan paimat ngamin pangikasar ko kinkwana, isungag din na kami na. Pag naudan nyo ngay, saan ko maad ito'y balay? Taamumot nga inaram ti kabsat mo iti tinupiang. Saan madlakayat ni Flora tag na diti balay? Ije balay dan nati pag naadan may. Uray tag may maysan ni Flora ijay. Awan ni tatang na, tanapan nagkarpintiro iti sa balya lugar. Ay, awan mo't ngamin umno apang gadam. Kasano ang makaurnong ka ngay? Makaurnong agtulat ta kaday nanang. Sige nga ron, tagimpaki akon. Umakar ako niti pag naadan. Kaano ay ngagkita ta, Rodriga? Si Kaman, umay ka dito'y syudad at agkita ta dito'y. Diyak ngamin makapanaw dito'y. Diyak mat ammo dita, Rodriga. Agpakuyog ka ni Flora. Nagawid dita kat ang subli dito'y. Sumurot ka kan kuwana. Ha? Sige nga, Rod. Kaano nga tang agawid? Nagawid di Kalman. Ang subliin doon bigat dito'y. Makikuyog ka no kayat mo. Sige nga, Rod. Sabtan nakto, Wan, sabtan ka ito ka ni Flora. Sige nga, Rod. Ay na, magagaran ako na makakita kin kay ti personal, Rodriga. Apay nga agkuyog kayo ti kabsat ka, Flora. Agkita da nga rod iti textmate na. Anya, nakikita ma. Ang mga nonya taramidan ni David ken ka. Si Putam, tamangan nugundawayan na ka. Si kakit di man. Di mo man pagpanunutan iti dakas ti kabsat mo ta nakasingsingpot. Aywan, agawi din ni tatang inton bigat. Tanalpasan ti kontrata da iti sabali ang lugar. Kahit amo na ka na iti kabdak di ti palayaw. Un, imbagak nga addan nagkinaawatan ta. Anyat ko na ngay. Awan anya kumangay. Mang David, adday ta ni Madam Rodriga. Nagkita kay mutlaangan iti personal. Hello, David. Hello. Putno ganyam timbaga ni Flora. Agpada ta iti height. Natay-tayag kalabasit ngam siya. Wan nga, Rod. Isungag bagay ta. Sige, Mang David. Panawan kayo pa'y kin ni Madam dito'y tain nakagtrabahon. Sige, Flora. Madam, tiyawag ni Flora kin ka, Rodriga. Kudak man nagkayem kayo. Kin akin grocery dito. Siyak, David. Kat may sa ni Flora kadang iti sales lady dito'y. Anya? Ala, kababain pa ikit din. Ang damat gayam mabalin mo iti biyag, Rodriga. Saan mo't? Katamtaman lang ang David. Kahit anyalat ko ang tinubyom dito balayan nga Flora. Agtugtugaw kan agil ilad-latan. Ururayan na pa'y ngamin ti awag ni Insan na tatang. Nalpas ngaminan tay kontrata da ijay daya. Kahit nalpas kahit sanan ngagsapaul iti sabali at trabaho na. Ay awan kasano ang makaurnong iti pagkasaryaw no kasta. Ang patay-patay ba? Tatang, Jack kaya dahi ta alalakay aparakin ka. Pagawi di maun. ngam tatang. Naimbagpaikat ko ba di kabsat na anidabay ta nagagot dahi jay. Paigamin nga naklon mo adagos dahi ta adun daun. Amom nga awan trabaho na inaklon mo. Apay, gapotagwapaw, inaklon mo matayin. Tatang, Sinaam dahi ta adun daun. Jack kaya taparakin ka. Pagawi di maun, hindi balay da. nay, adda ka matanakaw. Anyat karga tadakkel abang mo. Murang wanaw. Naglalawo ka na. Mureng kan saan. Pinapanaw nakdya ama ni Flora. Anya, Imparupa natin saan na panangayat kanya kang palinamanugang. Ibagbaga na kita sa duta kaon. ay, katagpay sumo ngamin anak ko. Awan mo ngamin umno at trabaho.
Sana day di alakay ti pakaupayak. Yawid ko ni Flora di ti balay. No di nakpagan ano akang balay, ad-adda pa'y kanyak. Basta sa wag ti anak na. Nanang, iso ni Rodriga, ti ibagbaga kan mo biyak. Ha, Naimbag nga oras yun, Nana. kastamat kan kabalasan ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito inano mo abalay may. Wenta kayat kayo matamamam mo, Nana. Plano min, ti agkasar ka ni Rodriga, nanang. Ha, ay kat, adda kayo day ta, anak ko. Tano siya, nulakit di ta naragsak kayo iti tunggal maysa. Suportado akada kayo. Ay, mayat mo niya na tumpungam adabay. Ang bagay kayo launay iti height. Amok nga guyaw ka manan doon. Ngam, ayos lang. Total, nasara ka kun ti babaya para kanyak. Tiyag balin akatakunay na iko'y tiyag nanayon. Wala. Sigurado, naganak kayo. Umalan tumot la ka na kayo. Awan problema. Basta nasalon at da, doon. Nadamag ko ang nagawid ka, iso nga imayak, Flora. O paya di mo sungsung-batan nagiti-text kan awag ko kan ka. Kwa, dun. Ay, ada ka matgayam doon. Di mo disturbuan to'y anak ka, ha? Tanay, umadanan ti kasar na. Anya? Nay, kasano Sorry, nga? dun. Sumapol kan iti sabali nga asawaam. Tadan sabali nga iayatak. Apay nga, yakas tala ti kalakanakin ka ti panangin sukat mo kanya. Wain, tawan na talaga na trabaho. Idinto tati kayan ayat na kat businessman. Na diskarte iti biyag. Ala, agawid kan doon down. Taawanan, karambangam iti anak kao. Nakapasyar kayo may kabagays. Wan doon. Ta nakabakasyon na bakit ko yung grocery. Ta holiday ita. Umay na kayo matsarong kanan kaninanang Nasayat nga rod Ayan ni bakit mo ngay. Daday di balkon kaninanang. Agis istroyada. Apaya na kaida ka. Maditibagbagayem. Limtag manan ti sakak. Kanayon na lumtag. Tiyak amo no apay. Ne, apay ngay. Pagpaduktor ka Awan mat nga rod pagpaduktor ko manong. Ni, itaman pa ngay nawagan na kitimanong. Uwain, tabayat ti panagsakit ko. Ano ti mapampanunot ko. Ano ti amiris ko abindot iti kalabas. Ha? Pakawanan na kumamanong no nagbali na kabastuskin ka. Ano, tinagbasulakkan ka, kapsat ko? Sorry, iti kanayo na panang tagtagibasit ko ken ka ide. Ay na, nagmayatan na din ganda kitang ibagbagam mading ka. Naimbag ka pa'y, napintasan ti biyag mo. Agtintinulong kayo ti asawa mi ti negosyo yo. Adda katulong mi ti biyag. Ngamsyak, no bilang awanan ni nanang, agmay-may saktaon. Ala, di ka ba nanagan tanda akapsat mo? Di ka baybayan manaw? Itulok kumot aya ang mabaybayan ka. No ada may tulong may, tulungan da ka. Agyamanak talaga, manong. Nakasingsingpet ka akapsa. Kasta unay ti panagbabawi ti inaudi nga anak ko ket nagpakpakawan iti kabsat na. Makasangitak iti pan nakakitak kadakwada nga gininnarakop taglalaok tiriknak. Maragsakanak ta nagpinnakawandan ket maladingit anak met tama siya nak iti kasasaad ti buridak nga anak ko.
Tangamin kanayon ti panagsakit na kat adu ti agagasan na iti bagina. Kat sapay la kumatag imbagan kat makatrabaho matan. Alakastan, pagayim mo, aning. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo. Niya po Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.